Evo nalazimo u Vinkovci, u parku u Vinkovci. Ispod valentinski ukras ima britanski telefonski govornica. Ljudi pita zašto ima britanski telefonski govornica u sredini Vinkovaca. U 90-ih kad ljudi su vratili kući u okupirani selo i tako, oni su trebali dosta pomoći. I mi smo birali neki selo što je bilo Cerić i mi smo doneseli stvari što je bilo potrebno za gradnji kući, za vrt i stvari za djeci. Sve što ljudi treba kupiti i sve treba za popravi kući. I na kraju oni su pitali meni hvala za pomoć sve ove godine i šta vi trebate. I ja kao šala kažem, pa jedno baš engleski pivo ili neki britanski telefonski govornica. Oni kaže, dobro, okej, znaš, 6 mjeseci poslije dobili sam poziv, alo, Steve, John je, šta je bilo? Pa kamion je na put, koji kamion? Ovaj sa telefonskih govornica šta si naručio. Stvarno? Da. Pa joj, šta da radim? Da li je to dobro? Je, mi smo trošili 2000 funti da popravi sve, to je kao novi. Dobro, onda otišao sam u Cerić i pitao sam, hoću telefonske govornice, ja nemam mjesto u moj stan za telefonske govornice. Kaže, da, to je odlično. I došao sam u grad, čekam kamion, među vremena je gradonačelnik i došao, kaže, Steve, čulo sam telefonske govornice, to mora biti kod nas. Mi imamo mjesto u park gdje je bilo telefonske govornice prije rata i tamo ćemo staviti i treba papirologije i ništa. I mi smo skrili iz kamera, ne znam koliko je to teško, to je čisti čelik, samo vrati je drveno. A stavili smo i to je bio ovdje, evo, 24 godine sada. Sljedeći mjesec, kad je malo toplije, ja ću staviti još jedan sloj. To radim svaki 18 mjesec, 2 godine. Ja platim, ne dobijem neki novac od neko za to. Onda, to je moje, ali to je od grad Vinkovci sada, znaš. I volim vidjeti, ljudi to voli i koristi i još ima telefon, radio to i to je to.